Ka Delimitation Committee ka Giant Hills Autonomous District Council ko wada thung yo phiah we panwandur ya ki Constituency ka council depan man ko ya ki lately ki pensngau pai ba public hearing hei wa ka pratrik depan man ha amla rem nei benta lately ki Constituency ha ka khandetrik ha juai nei benta ki khan rotely ki Constituency we ha ka khatwi tarik wana clear rian nei benta ki chipau tli ki Constituency ki wakit kam wakit khot ka committee wa kantup yau chairman o Dr. Dakentu himi langdo assistant professor hewa o members ka teri to lokis tar mbon kat wakit khot ka committee kantup yau Marcos Surong o kerlangso ki waman ki muktir wa uper khat chela wa hechnong mo kurdum heya to wa i percha wa i ebut ki pajba ya i phiah constituency dei kalam dektin Neliang Dr. Dakentu mi da pentibu wa ka committee da tho record ko yei wa ongki we da chong bichar wan yaki hadin. Heya to wa ichim yaki electoral roll na mo em ki wa thap pertuj ko wana do nnu neliang lokistar mbon da pentibu wa khaddo da phiah yaki constituency to hau arajar khatso we da chim nei te kamju na ka election MP we hadin ni dangam yelu ki yei bon vote ki constituency. Sin police muna. The Kamga committee hi hadin wada yoi the suggestion the view opinion ba kejuan yang dipajak sekali public hearing. The committee la dau chong dau ipaj anggo halor kita du common pun chong pentia yang halor kan di suggestion the view kepada yoi. Mungkin di verbal opinion suggestions ni la ada record higi wada le recording la tu ro ada higi recording ingat do tu sini was sedang report. Tentatively awak angkat menurut antara final pembenai ke final draft. Jika kita terpuji om membahas adil dengan public hearing, dau kejingi chong kat dalam komiti dau dia pachwa juan bentar lagi smart dep mau lagi jauh campur lah pengurus. Kita ke electoral roll kuat present dekat muku akti dekat BCA mah dekat election elect commission. Lisbon dah ingat kamu ya chong discuss di komiti Delimitation Committee yang JHADC post chwai ni daman warga khaso ini tu basic and plus yang ini fresh election MP that him on board. After that we will set deliberate the number of votes of each constituency. Post that we will file a report.